Kako izgleda ceo proces pisanja, snimanja i izbacivanja jedne pesme iz spota? Ovo je drugi deo serijala, ako niste pogledali prvu epizodu, imate novi playlist i pogledajte to prvo. Kada idem u studiju da završimo pesmu, mnogo sam uzbuđena. Ne mogu da vam objasnim koliko sam uzbuđena pa da moje projekte sa vama. Baš mislim da je ovo pik svega što sam radila. Znate da radim više žanrova i da volim da se trudim da radim sve drugačije. Slete mi je golub na prozoru. Niste mogli da ga vidite. Trudim se da radim različite žanrove i trudim se da radim mnogo drugačijih stvari i zaista sam se potrudila da u ova dva projekta najbolje pokažem i jednu i drugu stranu mene i možete da očekujete i spotove nakon što izađu pesme, tako da obavezno stisnite plus da bi ostali uključeni u ceo ovaj proces. Ja sad idem da jedem i onda se vidimo kad krenemo u studio. I nakon finalnog zagrevanja krećemo u studio. Imate ceo video spremanja ako želite na mom profilu, možete i to da pogledate. Pogledala sam još jednom demo, prema što sam krenula, to uglavnom radim svaki prema što nam u studio, ne znam, tako mi je najlakše. I onda dolazimo u studio, prvo sad malo se ispričamo, poslušamo demoje i onda ulazimo u gluvu sobu. Rad u studiju je bukvalno uglavnom samo ulazim i izlazim iz gluve sobe. Evo kako izgleda unutra. Imaju ovu crvenu lampu, izgleda prilično cool. U gluvoj sobi inače bude jako vruće, zato što je, potpuno zapečaćeno da ne bi izlazio nikakav zvuk. Ja se uvijek skuvam u gluvoj sobi. Pritom mi se osuši grlo jer se derem sve vreme. Isto kao sada dok snimam voiceover, na primjer, ali da, evo kako to malo izgleda sa te strane. Record enable. Evo kako ja izgledam i zašto mi leže kriva, zato što se krivim nad monitorom i pravim muziku. Onda opet ja malo ulazim u gluvu sobu, posle pauze, snimali smo ove pesme što je super. Inače na mom YouTube kanalu možete da pogledate duže vlogove i malo više informacija o svim projektima pre nego što izađu, tako da ako vas to zanima obavezno nađite moj kanal Milica Blečić. To je bilo to za današnji dan snimanja, bukvalno smo snimali 6 sati, ja sam mrtvo umorna, skinula sam trepavice, sad izgledam kao bebica i sad je vreme za spavanje. Stisnite obavezno plus ako vam se dopao ovaj video, a mi se vidimo u sledećem videu, u drugom dijelu gdje ću vam pokazati sledeći korak u izbacivanju pesme. Bye!